horrek neurria ematen du. Nola saiak ezberdinak egin ditugu, Lizarra garazi izan zen lehenengo saioa. Eguerdi on guztioi, beste zer baino lehen, eta beti egin ohi dugun bezala, nire besarkadarik goxoena bidali nahi diet, euskal presoei, errefuxiatuei, deportatuei, eta haien senide guztiei. Maite zaituztegu, ez zaituztegu sekula bakarrik utziko, eta ez dugu etxiko zuek guztiak etxean eta libre izan arte agintzen dizuegu. Agur berezi bat bidali nahi diot gaurkoan ere Kataluniako herriari. Aurki beteko baita urtebete munduari duintasun, demokrazia, tinkotasun eta serenitate lezio bat eman ziotela. Segiman bosaltras, zuekin jarraitzen dugu. Seguimos trabajando duro para abrir en Euskal Herria ese segundo frente prometido. Porque si tiramos juntos, seguro que cae antes. Eta azkenik, gudari eguna ospatu berri dugun honetan, oroitzapen berezi bat izan nahi dut, bide luze bezain aberats honetan, eroritako guztientzat eta beren senideentzat. Haien memoria debekatuta dute, haien oroimena klandestinitatera kondenatu nahi dute, baina iritsiko da eguna askatasun osoz eta egun argiz oroitu ahal izango ditugunak. Ez hori bakarrik, iritsiko da eguna abesti aski ezagunak dion bezala, eien guztien izenak abestuko ditugunak. Konferentzia politiko hau lehen konferentzia da eta gabe. Horren bestez, momentu aproposa da, edo izan daiteke, azken 60 urteetako borrokaren balantze azkar bat egiteko. Miribilan esaten genuen bezala, ezker abertzaleak bitarte honetan ez ditu bere helburu guztiak lortu. Zehazki, ez dugu lortu estatuak eramatera, gatazkaren konponbide arrazoizko eta demokratiko batera. Baina termino estrategikoetan, askoz ere garrantzitsuagoak diren gauzak lortu ditugu. Lortu dugu herri honen asimilazioa saihestea. Lortu dugu 78an herri honen askatasun nahia itotzeko diseinatu zen erregimen hori. 78ko erregimena agorpenera eramatea. Eta hirugarrenik eta azkenik lortu dugu, orduan ez bezala, herri honetan gehiengo zabal bat egotea erabakitzeko eskubidearen eta burujabetzaren alde. Sakoneko aldaketa politiko baterako baldintzak sortu ditugu. Zeintzuk baldintzak? Gaur da eguna, herri honetan, Euskal Herrian, unionismoa, inoiz baino ahulago dagoena. Gaur da eguna, non herri honetan, oroar, ezkerreko independentismoa, bigarren indar politikoa den. Gaur da eguna, lehen ere izpide izan dugun hori, non lehen aldiz 200 urtetan, badugun Ipar Euskal Herrian, bere aitortza gutxieneko bat bermatzen duen instituzio bat. Gaur da eguna, non Nafarroan, erregimen ustel hori bota, eta benetako aldaketa politiko eta sozial bat martxan dagoen. Gaur da eguna, esan dudan bezalaxe, non herri honetan, badagoen gehiengo bat, burujabetzaren alde, aldaketa politiko eta sozial sakon baten alde. Herri bat zutik, herri bat bizirik, herri bat martxan, hori da ezker abertzalearen garaipen politikoa. Arrokeriarik gabe,
apaltasunez, baino harrotasunez aldarrikatu behar duguna. Orain, Miribilan ere hala esaten genuen, orain, baldintza horiek probestuta, askapen prozesua bururaino eramatea tokatzen da. Orain, tokatzen dena da irabaztea. Eta irabaztea da, esandako aldaketa hori, bururaino eramatea. Irabaztea da, burujabetza marko bat eskuratzea. Eta irabaztea da, estatu bat eraikitzea. Ezkerretik, askotan esan izan dugun bezala. Guk ez dugulako nahi, estatu bat, besterik gabe, bandera zaldatzeko. Guk nahi dugu estatu bat, bestelako eredu sozial eta ekonomiko bat eraikitzeko. Eredu sozial eta ekonomiko justu bat eraikitzeko. Guk nahi dugu estatu bat, benetako demokrazia bat eraikitzeko. Kalitatezko demokrazia bat eraikitzeko. Ikusia baitago, Frantziar estatuan, baina bereziki Espainiar estatuan zer nolako demokrazia dagoen. Eta guk nahi dugu estatu bat, gizon eta emakumeen arteko parekidetasun osoa erdiesteko. Puntu honetara iritsita, ozen salatu nahi dut, bakarren batzuek hitzetik hortzera ibili ohi duten Euskal Oasiaren ideia. Gezur borobila delako, eta hala esan beharra dago, gezur borobila da hemen oasi bat dagoenik. Zeren eta ustezko oasi horretan, aurten dagoeneko indarkeria matxistak 6 emakume hil ditu. Ustezko oasi horretan, soilik aurten dagoeneko terrorismo patronalak 50 langile hil ditu. Ustezko oasi horretan, pensionisten, gure nagusien 50%, erdia, pobreziaren mugaren azpitik bizi da. 80% pensionista emakumeen kasuan. En ese supuesto oasis del que nos hablan algunos y algunas, empiezan a acumularse los casos de enchufismo, de amiguismo, de clientelismo y de corrupción, por cierto, muy vinculados a un determinado partido, que es el Partido Nacionalista Vasco. En ese supuesto oasis sufrimos un recorte sistemático de nuestro autogobierno, nuestra soberanía, la imposición de reformas laborales y de las pensiones, ataques a la mayoría sindical y una creciente estatalización de las relaciones laborales con su consecuente precarización y empobrecimiento de la mayoría de la clase trabajadora. Así que no, esto no es ningún oasis. No vivimos en ningún oasis, y sino que se lo digan a nuestros mayores, a las jóvenes, a las mujeres, a los familiares de esos trabajadores muertos que he citado, o a las hijas de Maguette Beguren, que es la última víctima del terrorismo patriarcal. Necesitamos soberanía. Necesitamos soberanía para revertir las imposiciones y recortes provenientes de Madrid y de París. Y necesitamos políticas sociales y económicas al servicio de una mayoría, al servicio de la gente, y no al servicio de una pequeña y privilegiada minoría parasitaria. Y en este punto quiero mandar un abrazo solidario, quiero manifestar mi más absoluta admiración hacia esos mayores, los pensionistas, las mujeres, las jóvenes que con sus luchas y movilizaciones están plantando cara a pie de calle tanto a la subordinación nacional como al neoliberalismo, y con ello están sentando las bases para un futuro de dignidad, de igualdad y de justicia social. Vaya para todos ellos y todas ellas nuestro más sentido reconocimiento. Joandako ikasturtearen balantzea egiteko elkartu gara besteak beste gaurkoan. Eta balantze hori egite aldera esan beharra dago asko aurreratu dugula ikasturte honetan. Asko egin duela aurrera gure herriak joandako ikasturtean. Hasteko eta behin aipatu beharra dago etaren desegitea. Ziklo aldaketa arrakastaz
burutu dugu, inolako zalantzarik gabe. Ziklo aldaketa hori determinantea izan delako gure herriaren eta estatuen arteko indar harremanaren aldaketan. Eta puntu honetan, zoriondu beharra dago Ipar Euskal Herriko gizartea, bakearen artisauak, baino baita herri hau orokorrean. Zeren eta ziklo aldaketa hori gauzaski jakina da, egin behar izan da, estatuen aldetiko, etengabeko eta erabateko oztopo eta sabotaien aurrean eta gainetik. Kurso politiko honetan, lehen ere aipatu dugu, hemos alcanzado un acuerdo sobre las bases y principios para un nuevo estatus político en la comunidad autónoma vasca. Y también ese logro se debe al empuje popular, porque sin el empuje de esa mayoría social favorable a la soberanía y al derecho a decidir, a la que me he referido antes, ese acuerdo no hubiera sido posible. Por cierto, que a futuro ese acuerdo necesita igualmente de un impulso social que lo haga irreversible. Por un lado, porque como ya estamos viendo y como ya alertamos en su momento, a ese acuerdo no le van a faltar enemigos, no solo en el unionismo, también dentro del propio PNV. Pero al fin y al cabo, porque los cambios sociales y políticos tan solo pueden materializarse de la mano de la autoorganización, de la movilización y de la presión popular. Una última reflexión en torno a ese debate sobre el nuevo estatus y a esa ponencia de autogobierno. Sin derecho a decidir, no hay nuevo estatus. Es así de sencillo. Por eso, la izquierda abertzale dice, y esto es un aviso a navegantes, a aquellos que pueden estar ahora tentados con la idea de sacar el derecho a decidir de ese acuerdo, de rebajar los contenidos políticos de ese acuerdo para tratar de incorporar a ese unionismo que lo que pretende es un derecho de veto de una minoría sobre una mayoría. A esos y a esas les decimos que la izquierda abertzale no va a avalar en ningún caso un acuerdo que no recoja el derecho a decidir. Como decía Telesforo, solo vamos a aceptar una relación de igual a igual, de pueblo a pueblo y de Estado a Estado. Solo una relación de ese tipo. Entre los logros de este curso también hemos de citar el haber sostenido, el haber mantenido el cambio en Nafarroa. Y aquí quiero lanzar dos reflexiones que me parecen pertinentes, al hilo de algunos debates que se han suscitado en estos últimos meses. La primera tiene que ver con la dialéctica o la relación dialéctica que existe o ha de existir entre lo que llamamos el cambio posible y lo que llamamos el cambio necesario. A nosotros y nosotras nos gustaría que ese cambio hubiera ido y fuera mucho más allá. Pero ese cambio, en definitiva, es el que es posible aquí y ahora. Es el que hace posible la relación de fuerzas construida hasta el momento. Ese es el cambio posible. La función de las fuerzas de izquierda y soberanistas es precisamente el de trabajar, sobre todo desde la calle, para ensanchar permanentemente los límites de lo posible, de tal forma que ese acuerdo posible se vaya acercando cada vez más al acuerdo necesario, a ese acuerdo que entendemos necesita y es necesario para una mayoría de la sociedad en Nafarroa. Ese ha de ser el papel de las fuerzas políticas, de las fuerzas sindicales y de las fuerzas sociales de izquierda. En ningún caso debe de ser el papel el de actuar de guardián de las esencias o, ni mucho menos aún, el de ver los toros desde la barrera. Ikasturte honetako nolabait aurrera urratsen artean, aipatu beharra dago ere, Ipar Euskal Herrian lehen esan bezala, egungo lurralde elkargotik edo herri Euskal Elkargotik burujabetza maila handiago bat izango lukeen instituzio baterako bidean egindako aurrera urratsak. Dagoeneko bizirik da eztabaida hori, eta eztabaida horrek eraman behar gaitu hurrengo jomuga bat finkatzera. Eta jomuga horrek behar du izan burujabetza bermatuko lukeen instituzio edo kuadro instituzional bat. Ikasturte hontan ere bai, presoen eremuan, aipagai izan dugu goizean, nahi baino askoz ere beranduago, behar baino askoz ere motelago baldin bada ere, lortzen hasi gara estatuen murruak pitzatzea. Eta azkenik, izpide izan dugu, aurten azken hamarkadatako
mobilizaziorik handienak izan dira. Kataluniarekiko elkartasunez, presoen aferari lotuta, martxoaren 8an pensionisten mobilizazio erraldoiak, Altsasuko gazteen aldekoa, erabakitzeko eskubidearen eta burujabetzaren aldeko gizakate erraldoia. Kalea borbor dago aspaldi ez bezala. Beraz eta ondorioz, ikasturte hontan zer aurreratu dugu? Duela 2 urte esaten baldin bagenuen, bai ezker abertzalearen eta bai oroar euskal gizartearen pulsoa apur bat motelduta zegoela, orain inolako zalantzarik gabe baiezta dezakegu, esan dezakegu, bai ezker abertzalea eta bai oroar euskal gizartea eta Euskal Herria pulsua berreskuratuen hasiak direla, baino berreskuratu dutela. Eta herri hau aipagai dugun burujabetza eta aldaketa sozialaren hortzimuga edo horizonte horretatik askoz ere hurbilago dagola. Zeintzuk dira orain aurrera begira ditugun erronkak, ikasturte berri honi begirako erronkak? Sortzuk funtzio nagusi bat dauka, funtzio nagusi bat egozten dio bere buruari, eta hori da prozesu subiranista azkartzea. Hori da aurtengo ikasturterako dugun erronka nagusia. Baina erronka nagusi horren baitan 3 erronka zehatz aurrikusten ditugu. Lehen erronka zehatza ezkerreko subiranismoa eta azken batean haren etxe amankomuna den Euskal Herria Bildu indartzea. Zen eta behin baino gehiagotan esan dugun bezala, Euskal Herria Bildu da prozesu subiranistaren bermea eta motorra. Sortuk bere bitarteko material eta humano guztiak jarriko ditu Euskal Herria Bildu den 21. mendeko herritar batasun hori ahal bait gehien indartzearen zerbitzura. Eta are zehazkiago oraindik, sortuk bere bitarteko material eta humano guztiak jarriko ditu datorren ziklo elektoral honetan, bai Euskal Herria Bilduk, baino bai orokorrean prozesu soberanista ahal bait indartsuen atera dadin. Bigarren erronka zehatza, burujabetza prozesua gizartez, eduki sozialez, herriz bete beharra dago. Hay que llenar el proceso soberanista de sociedad, de pueblo, porque tanto el acuerdo sobre el nuevo estatus de Bascongadas como el cambio político en Nafarroa, como ese proceso de institucionalización de Ipar Euskal Herria necesitan, como ya he dicho, de un profundo y gran impulso social que los haga irreversibles. Es el conjunto del proceso soberanista el que necesita ese impulso social y popular. Y hay que llenar ese proceso de sociedad, porque al igual que no hay cambio económico y social sin soberanía, no es posible un proceso soberanista sin todos y todas aquellas que defendemos un futuro de igualdad, de solidaridad y de justicia social. Por eso vamos a trabajar codo con codo y mano a mano con los pensionistas, con las mujeres, con las trabajadoras, con los jóvenes, para reforzar el músculo social del proceso, para articular, en definitiva, un gran frente soberanista y transformador en este país. Eta hirugarren erronka zehatza, eta azkena, presoak kalera ateratzea. El tercer reto es sacar a los presos y las presas a la calle. Y aquí queremos lanzar un mensaje al Partido Socialista Obrero Español, pero también al Partido Popular. Se han acabado las excusas. Nos hemos pasado años escuchando que cuando ETA desapareciera, la dispersión acabaría en 48 horas. Nos hemos pasado años, y aún a día de hoy no hacen más que repetirlo, que hay que cumplir la ley. Pues bien, lo que les decimos es bien sencillo: cumplir la ley, cumplir vuestra ley, pero cumplirla de una vez. Kepa Arronategui, al igual que el resto de presos y presas enfermas, o que los mayores de 70 años, no tiene que estar en Zuera, tiene que estar en la calle. Marta Igarriz, al igual que las presas y presos que ya han cumplido las 3/4 partes de su condena, no tienen que estar en Logroño, tienen que estar en la calle. Todos y todas las presas, absolutamente todos y todas, no tienen que estar en cárceles próximas a Euskal Herria, tienen que estar en Euskal Herria. Y todo esto como paso previo a la liberación de todos ellos y todas ellas, porque no hay normalización, ni convivencia, ni paz posible, mientras en las cárceles españolas y francesas sigue habiendo centenares de presos y presas políticas vascas. Pero sobre todo,
porque este pueblo tiene derecho a un futuro sin presos y presas políticas. Bukatzeko, zen eta pixka bat lusatzen ari naiz. Miribilan esaten genuen bezala, berreskuratu nahi dut, orduan esaten genuen hori. Parez pare dugun erronkarako, zeintzuk diren gure baloreak, ezker abertzalearen baloreak. Konpromisoa, elkarlana, konfiantza. Konpromisoa, borroka izan da onaino ekarri gaituena. Eta hemendik aurrera ere, ez egin dudarik, borroka da gakoa. Zentzu horretan, Miribilan egin genuen, nik hemen berriro gonbite bera lusatzen dizuet, egitera gure buruei promesa bat. Duela 60 urte, gazte taldeark bere buruari egin zionaren moduko promesa. Promestu dezagun, ez dugula etxiko herri honen askatasun osoa erdietxi arte. Eta promes egin dezagun, esan berri dugun bezala, ez dugula etxiko euskal preso, errefuxiatu eta deportatu guztiak etxera ekarri arte. Elkarlana, bide hau guztia ezin du ezker abertzaleak bakarrik egin. Inoiz baino gehiago, aliantza zabalen, artikulazio zabalen eta berrien beharra dago. Eta horretarako, orduan esaten genuen bezala, inoiz baino gehiago, herriarekin egon beharra dago. Herria entzun. Herriarekin batera egin gauzak. Herria izan. Batetik, herriari zor gatzaizkiolako, baina bestetik eta batez ere gauzak herriarekin egin ezkero, behin ere ez garelako erratuko. Eta konfidantza, hirugarren balorea, konfiantza gure buruarengan eta gure herriarengan. Badago horretarako indarra, badago horretarako guztirako grina. Eta bestela, nik gogorarazi nahi dizuet, lortu nuela, ezker abertzaleak eta herri honek aurre egin ziola frankismoari. Ezker abertzale hau gai izan zen gerra zikinari, torturari, erbesteari, kare biziari, espetxeari, legez kanporatzeari aurre egiteko. Ezker abertzale hau gai izan zen, gai izan da, baldintzarik okerrenetan eta estatuen oztopo guztien kontra eta gainetik ziklo aldaketa burutzeko eta fase berri bat zabaltzeko gure herrian. Eta ez egin dudarik, ezker abertzalea gai izango da herri hau independentzia eta sozialismora eramateko. Beraz, kalera, lanera eta borrokara etorkizuna gurea da eta. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista! Gora Euskal Herria feminista!